Maybe I should go look for some gunpowder. That'd be fun, wouldn't it? Well, okay. Oh dear, he's gone. Well, wait for me, wait for me. It's going to be very exciting. Yeah. I think our show relies more on its visuals and its, you know, the actual movement more than the language. There are definitely points when you feel like language, you know, it would be more beneficial. Don't worry about it, I'm a safe snake. In fact, this show is was originally developed for an adult audience. It's about fun, you know. It's about communicating fun and pleasure and enjoyment. Yeah, it's actually about being in the moment. The only time in the whole world when the stage is going, when you're performing, is the show. That's the only time. There's nothing else. I can't hear you. Would you like to see another act? Odłożył kamerę, kazał się rozebrać i lansował nie bez przerwy przeszło, nie bez przerwy przeszło, nie bez przerwy przeszło, nie bez przerwy przeszło. No tak. To jest właśnie cała prawda. Nawet tutaj prawie ogłosić o pewnej prawdy zawsze do nas. Prawda jest najważniejsza. Ja si tie tvoje špinavé prachy teraz zoberiem, pretože ja som jak Robin Hood. Robin Hood na rozdiel od teba nebol kokot. Máš rád kone, to by som chcela vedieť. No kone mám rád pretože mi vždy svojou ušľachtilosťou pripomínali nejakú hodnotu, za ktorú sa dnes ešte oplatí bojovať. To som rada. No, to som fakt rada aj, že ti chutia kone. Prosím? No, basaši, vieš, akože doplň si vzdelanie, vieš? Svojich príjemných starostí. Vlastne kus nádeje, Pavlinka. Akože nádej je v tom jeho hovne? Áno, presne tak. V obraznom zmysle slova nádej našej generácie je v hovne, vieš? Lapač na osi feromónový. Chňapka na hrnce magnetická. Motička na burinu skladacia. Pádvica na wafle teflónová. A kam to všetko dáte? Máte malý byt? I have a dream. Mal som sen, že všetci ľudia v tejto krajine žijú v krásnych domoch. Nie po 30 v paneláku ako králiky, ale čo rodina, to dom.